Bas umukuru wa RIB nuwuhe kugira tutamuvugaho tamutunga urutoki nuwe umeze neza kera ubwoba bwama buzamuka ariko bihangane ni wowe haranabonye imodoka nigeze kubona muri quartier yacu hari umukobwa duturanye w'ikirara biteye ubwoba iwabo haparitse iriya modoka yanditseho RIB turavuga ati noneho gica baramufunze ariko batindamo mu gusohoka ntibamutwara bagenda bonyine turamase ko batinzemo ntibagira umuntu bajana nta mahoro ngo bari baje gufata irembo none nimba bafata ibisambo n'irembo nivyo ntazi ariko turishimye mwebwe wowe nawe muze hano mbabwire muze nta kibazo muhumure wowe nturimo we muhungu uriya mukobwa muze hano nta kibazo mwihute nta kibazo kiri muri ibyo hari ibintu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ahohotewe akaba yaterwa inda ntaje kurega yatewe inda RIB bikurikiranye igasanga umuntu yayishiriye icaha ni ufungwa manager akeneye ko tumuherekeza cyangwa zorinda yujare mwaje turebe hano iyo umuntu bamufatanye urumogi baramufunga niyo bataramusangamo niyo barugusanzemo bagasanga nturufite nabwo baragufunga same none kicongereza same ariko biravugitse sava nongo sava same kokavugitse neza wa same muri kumva nawe muri kumva same niyo bagufatanya amavuta yo kwitukuza bita Carolite iyo bagufatanya Carolite uba winjije fraude urafungwa ubwo bivuze ko n'abantu bitukuza ari icaha ngamwiyandikishe dore nabonye n'imodoka ifite inani no ndatanga wawe urumogi hari umukuru wa RIB hari ikintu ushaka gusaba abakameramani baja mu bukwe timubagaburira birirwa bagaze bafotora mubahembje amafaranga make nayo mubahembje bari mu kuyasorera warangiza ukamuturaho umuruho ngo naguhe posteri abakobwa bazi kwifotoza muze mworohereza abakameramani kugira mujembere abakobwa bataraja kwicara bage kuzoza badushiramo ifoto muri screen umukobwa aze dufate iyo posteri turangiza nta kibazo aje kwicara nawe reba amafoto ajya nyine wabibona nanje yongirira akamaro mu by'iki gihe wewe ngwino duhere kuri we nira gica hereho nimba ari nje gishagashaga nimba ari ki ariko nta kibazo urabizi ko abakobwa bazi kwifotoza nawe ngwino dadushiremo indi foto udushiremo indi foto dufate yo akosha uranyanga ahubwo wonyikoreza agafuka ka sima akoga nawe ushaka ifoto zongirira akamaro mu by'iki gihe none wowe ifoto bagiye gushiramo urabona abanyu bari kubikora vuba vuba bagahita bagenda ngashiramo tugende nashimye ugiye wa ko ndashima Imana kubw'inkoreye kuramo pa ubundi mba nazanye nka parufe nkaza ntera buri gihande kugira ngo urumogi rudashika handi imbere
parufe ya Emery ariko si nk'umuti wa Supanete umva mbabwiye. Nabonye buri kantu na buri nguni muno bari he muhaguruke pa mwambaye costume noneho muze hano ibisizwa bita kuyoja iperereza. Uwo babona yagira ngo ni nk'abana bagiye kubatizwa. Muzojoshe ku mazina yanyu wewe wiyongereho konyaga undi jiribisi none AB1 aho confidence mwazikuye umurisho ko mutaha. Hari ibintu twagize formule je nakoze iperereza ejo bundi ryanje ku giti canje numva ushobora kuba nku hari ibintu utinya kuvuga semu ntiyoja muri ivyo mvuze nuko hari ibintu abanyarwanda twagize umuco kandi ushobora kuba atari n'umuco. Ninde bababwiye ko amazi yanyu mumaze koga mwibasuye no ku maguru cyangwa za abakobwa zandi baza bimakiya gutya mu maso iyo ugeze ku maso ndababwiye ko mugomba kwasama. Naam ninde bababwiye ko kuba umusitari bisaba kungura umogi apo. Abahungu bagira campaign nyine yo kwamagana abantu bangura umogi niyo mpamvu nari mbivuze. Imana ibaho umugisha ngamuje kwicara amushakaga umuca ahantu bamugiraga ntiyemewe. Ogewa ni kudufuka tw'amakara tubiri hari inama nje hari igitekerezo urumva batanze ibibazo nje ntarimo ako ndavuga ngo nanje byibuze ikibazo canje ninza kugego ndagitanga. Umuntu muzima agira ubushake bwo kuba yaryamana n'undi afite imyaka 14. Leta itwemerera kuba umuntu yaryamana n'undi ku myaka 18. Harimo ikinyuranyo cy'imyaka ingahe 4 ngo impamvu ngo ku myaka 14 ngo bataragira ubwenge. Twirengagije ko hari abantu bafite imyaka 30 badafite ubwenge kandi bibaho pe. Umuntu ashobora kuba afite imyaka 14 umubiri afite umubiri uri kumutegeka kuba yakora cakindu ariko nje urengeje ya myaka nanza imbere ndambwiye ati ntibyemewe. Byibuze abo bantu kubera ko bafite umubiri ubagoye muborohereze muvuge byibuze ngo nazaza ashaka kuba yaryamana n'umusore cyangwa umukobwa yandika iretere avuge ngo njewe maze kumenya ico umubiri untegeka nemeye nta gahato kwanza nije wabisabye ko karisiti twaryamana ntibigire icaha sivyo mubikomera amaje. Ayi mwararangiye data we hara nyine retre ayandikira inzego zibishinzwe ziba wowe we kuransambisha. Ndibutse ejo bundi nagiye kuri ribu mpageze ribu mu ikomera amashi ngo nosubirayo ikora akazi kayo neza. Je ndashaka kubashimira ako ubwoba ni bwa gito. Ibaze ko imbere zose navuge sinigeze mpuza nawo maso ni ukuvuga ngo urumva ejo ndi nagiye kuri ribu kugira ngo wemere uburyo abaribu baba bari seriye mu kazi bakora. Urumva nyine aba nibo mwendi kubwira mwebwe ibyo bakora. Okay mparebe umeze neza. Ejo ndi nagiye kuri ribu mbona umuribu uri gusoma Bible ndishima ndavuga ngo mu gihe abonye akanya gato byibuze ni umukristo agiye gusoma Bibiliya. Ndavuga nkaje kumushumba reka byibuze mfata umwanya tuganire
mucarenjinge numve nimba ibintu ari gusoma ari kubyumva. Namaze se afande bimeze bitati ni sawa. Ibintu uri gusoma uri kubyumva neza? Ati ndi kubyumva cyane. Tino se ufite amakuru tayaye makuru. Urabizi ko Dawidi ari wishe Goliyati se? Ngo je nkurikirana ibintu by'urumogi ibzabicanye ntago ari jewe. Ahantu mba tugira randiro dagira umujinya. Ejo bundi yaravuze ngo mugomba kwishurira ku gihe ziba wowe. Turavuga ngo bagomba kwishurira ku gihe, none twe tuje inama turavuga ngo twabonye ko covid ishobora kuba igiye kugaruka, reka twebwe tumubwira twongeza iminsi 15 kuko dushobora kwishura tukazoburara mu gihe bafunze. Twumvikana twumva nibyo. Tuje inama aja ku rugo rwa mbere avuga ati ishura twongera iminsi 15, ati we nsanga wawe hambira agira umujinya. Kwa kabiri kwa gatatu nyine yumva twese duhuje igitekerezo, ararakara umva nti wo kwirukana igipangu cyose. Hamaze kurakara mu gipangu haba makabwa karamoka, nimba ariko yatuye umujinya karamotse agakubita ingumi yinjira mu kanwa. Igezemo nimba ari umujinya yagize yamafata umurizo yacishiyemo imbere arakurura aragahinduriza. Ubu tuvuga nimbwira hindurije. Murakoze cyane. Samsung 250 ni Shuadel. Smartphones original kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Venga,